Right, mandatas TV ene anopai ma yensan so enchi anemo akwaba emfa emra mandatas TV latest feelers ewo krobia Kumasi Asante Kotoko womo asoye de eba aba down na enima enso atuma kwe anopa no si ebai ebe kare chose Kotoko Wamo ehwe someone sabetimi akamu new coach na enema nso atimi akwedima sine timi confirm edima so prani kamu maru ne due to krobia Kumasi Asante Kotoko no deal no almost off intene Kotoko announce new coach no anya ayadwuma ade se etimi be ka de cho se coach ane dini Seidu Zebo Kleo me pancho ne yete se Kotoko team no omane adinkomo anopa ya she kumo Kotoko team no atimi announce coach ane din any Seidu Zebo as their new head coach bibia enso ekwe ede ema Asante Kotoko boboku no me pancho team ne yete ede se coach ane din Seidu Zebo no ofri Senegal me pacho wa ye adwuma e de ma Senegal o mo national team no eno chan team no wa bo adwuma e di ama mo pen enti coach na obana me pacho hwehwe mu chese o ye fantastic bibia enso etime kwei o ya de physically o bo adwuma spiritually o bo adwuma intine krobia Kumasi Asante Kotoko the Pokopan Warriors atime announce omo new coach e wonsam no yeti adam e mandatas TV and they would yana say subscribe to the page now once no what me I leave you comment na wa share na unu yanso no etime nya bi no so etime ahwe the exclusive every club ya Kumasi Asante Kotoko ebrao and opa be carry say come on maro deal to Asante Kotoko no off in the Kotoko anas coach me pacho enye kamo maru ntine we HS ye adwuma ama neman so atuma kwe subscribe to mandatas TV leave a comment na share pania kratofma ye ebe down peace na waje say shalom.